Itena wa President Ruto kuvingwa soko waka mubongo kiloni munge cha mwingia yolo ni kauntini ya Kitui na kuunengelea nila kuna kui serikali ya kaunti ya Kitui kavina nikala watambukite kisioni kiu chaka muongo matukwe 13 mwezi wa 11 mwaka muthelu yusoko su yaesa kwambia kutumika ni atandithia honetina kwitha President Ruto atangasie kuthela kwago atandithia sokoni umeasemethitwe maithu kumea utewa lelu kumana na muthungiano wa atandithia sokoni su maikule manewe vuso kutwaisya biasala wo sokoni su wa Kamubongo. Osea Kimanzi ni mwandiki wito. Matuku 13 mamwe 11 mwaka muthelu nigo mutsumbuile ya Ruto etianite na munini wake Profesa Kithure Kindiki na gavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe na atongo yangi matambukie sokoni uwa Kamubongo na kuvingwa na kuonengane kwi serikali ya kaunti kwambia utumiwani atandithia. Mina handover hii soko kwa county government. Sasa wao ndio watapangana hapa tujue nani anafanya wapi, stall nani anakaa wapi, namna hii. Kufikia vau, yuni meimbe wa thanthatu soko ukwithwa utaisa utumikania atandithia mabaka Mubongo kindu kila enenzi na atandithia mewetata kutumikana ikwa kotiwa mwenenzi kwa kasoko ute utumika ni atandithia. Yulo bia cia mwenenzi ni situmikite nesa kwa kandunyu ini nayo ndunyu ndio utumika nele kwithia yo utumika nesa na andu moli kabunzini ikana wethene tukuona mbetha zitu bala ciuthi ciuthukuma abata muno wa kwenda kumanya niki soko yagiwe ni yathelie na ndukenda ubingo wa soko yuna mundu akwataka nanja nene ba bandu balaile kuthi yu alo nyumbani kwando kana kwezo bana ubingo echo kwa njirani na alikuwa tuna soko tuna cho cha soko kindu kinene muno twalekuya gabuongo tuna thina wakyo muno twalekuya tuthine kiwa owiyovo atandithia ana inenze meiweta kana kumana na wingi wa atandithia sokoni uu methitwe maitwaisia utandithia wa utewa lelu sokoni uu kindu kila kiubingisa ukui na kumegia muizioni wa mbanga soko yagiwe andu mithukuma ile twalekuya tuthukumia kia gatatu ni kwithia bala twiteya nza balabalane twaloteya kione na ni mwisho muno kwa kuithwa biashara nundu indikezi ngalita kwithelavu iso jambuleki ni atokonga nundu twiteya nza balelo ni twakiwe balelo ni sifisi cia kunyiba baka Mubongo but twe risk nundu wasobele lelo bae na bane tandikite ni lelo ni ngale kabiri sianzia ba yukire nuko kwisula bane na nguwero nguwe ni lelo ni tandithia ayu maikula serikali ya kaunti ya Kitui kia mubango kumabetanga lelo ni uu na kumanenge mwanya wa kutumia soko umweu na ulame wetata wakio kumabetangia mathina ta andika lelo ni soko ni twabinguwa mwaka muthelu ni tuyamilika na nitukwenda kumilika tubingwitwe marigiti ndio tumika ne yabingwe ni tukula cia mbaitu tukabingwe marigiti anu metu malike bunzini madembo kabo twethe na umwe na lumu kavindani kau nake mwene kivilo wa soko uwayelezea vilingu wa Movoka na waki wa soko uti muthelu kwithiwa mwene kandalasi ataisa kwikia stima na kiu sokoni umweu ni kana atandithia manewa uthei wa kutwaisia utandithia wovo. Girifoti ya vilingu wa Movoka kuma wa sokoni wa Kamubongo kiliombungeni cha mwingia yuluka undini ya Kitui Osea Kimanzi.